birangiye AFC M23 ya General Sultan Makenga itabikoze ku rwego yifuzaga, ariko nanone kandi banze kugenda gutyo gusa, basiga Imbokoboko abasore ba Perezida Evariste Ndayishimiye, abasore ba Perezida Wangwara Lorenzo, abasirikare b'abacancuro b'uruhu rwera, abasirikare muri Hibu Special Force igisirikare cya Frds kwa Perezida Felix Antoine Gisekedi Kirombo. Aho ndi muri Nyabyondo muri teritwari ya Masisi. Amakuru menshi yari yakomeje kungeraho. Aho ndi uvuye aho ndi bwa mbere nkikimara gusatira aya makuru muri Masisi Centre werekeza Nyabyondo ni mu birometero 20, ni ahantu rwose kure, ariko nakomezaga gukurikirana akantu ku kandi. Bamwe mu basirikare bakomezaga kugenda bikomanga ku gatuza bagira ati tugomba kubona umusada, ntabwo dushaka ko umwanzi aducikisha umusada. Ibyo byose rwose byatinze kuva saa 2:15 urusaku rw'ibiturika rwari rwakomeje kumvikana, ariko AFC M23 umubare yari yatakishije yawugabanyije kugira ngo nibura atansiyo igabanuke ku ruhande rwa kwandisiyo nabo baregeze, ariko kwandisiyo yari yamaze kubona ko AFC M23 idashaka kwa advancingana gusa, ahubwo ngo basubire inyuma, ahubwo ko M23 ishaka kubatesha intwaro ngo bazireke birukanke bazisige. Bivugwa ko hariyo imbunda ya Bogtrana nayo iri muri drone zaguzwe mu Burusiya kwa Perezida Vladimir Putin. Iyi ni imbunda ikomeye cyane Bogtana. Bivugwa ko inasi za M23 zamaze kumenya ko iyi mbunda yari yamaze kugezwa Nyabyondo kugira ngo yifashishwe mu bikorwa byo kurasa misile mu ntera ndende, ibikoreka ko urugamba rwari rutangiye gufata ikindi cyerekezo mu bitero byashoboraga kuba byari kuzagera indani muri Rubaya. Amakuru y'inzego z'ubutasi za M23 akimara kumenya ko hari imari yakorewe uburyo bwa camouflage ku buryo idashobora kubonwa na drone za AFC M23, zari zamaze kugenda zijagajaga mu kirere kigenzurwa na Frds. Inzego z'ubutasi zamenye iby'aya makuru ko hari imbunda ikomeye cyane ishobora guhungishwa mu minota mike ikavanwa Nyabyondo yerekezwa mu matware nibura atekanye. M23 y'amatsinda mato yakoresheje kugira ngo yinjire mu buryo buhoro indani muri Nyabyondo ahari umusada w'intwaro Frds. Reka mvuge ngo Hibu Special Force yabaye ibamba rwose. Igisirikare cy'u Burundi cyohereje nacyo Special Force icyangora ndetse na FDR babibamba. AFC M23 icyo yakoresheje mu basirikare 90 bari bamaze kwigabamo ayo matsinda, kimwe cya kabiri cyongeye gusubira inyuma kugira ngo haduyi yongere yizezwe neza ko nibura icyakigambiriwe na M23 abasore bakivuyemo, kandi barasabwa umugenda basa nk'ubiwirukanka ku buryo hari n'abasirikare muri kwandisiyo Frds babakurikiye mu buryo bwo kugira ngo base nk'abatekereza ko umutekano mu gace n'ahaduyi hasigaye. Ariko wibuke ko AFC M23 ntabwo igenda Imbokoboko, hasigaye bake bivugwa ko ari bane mu byerekezo bine: amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'amajyepfo. Mbese bari mu nanzi za Nyabyondo ku buryo icyaba icyari cyo cyose cyashoboraga kuba, ariko cyose cyari kuba mu nyungu za M23. Ibintu byagenze bucece. Uku gusubiza inyuma abo muri AFC M23 bari bitandukanyije na bagenzi babo, ariko kandi cyari ikintu gikomeye cyane kigaragaza urufunguzo rw'ubujiji ku gisirikare cya kwandisiyo Frds. Babaye nk'abatekereza ko bakoze agatendo k'ingenzi maze barapanura, aho bari bamaze guhagarikira AFC M23 basa nkaho bahafunguye. Uku kuhafungura ba Advance Party ba M23 binjiye. Ntago wakura iyi mbunda yo mu bwoko bwa Bogtana muri iki cyerekezo, ariko icyashobokaga kinini kandi kiremereye cyane ni ugukuramo piyese y'ingenzi itatuma imodoka ihaguruka. Ibi bikimara gukorwa, AFC M23 yongeye isohoka mu mirongo y'umwanzi mu buryo bwa bucece. Ubu tuvugana AFC M23 iri muri raundi ya kabiri yo kugira ngo inanize umwanzi asohoke muri Nyabyondo, nabyo biracari ingume.
ese umwanzi ararindira ko iyi modoka yayikanika akabona kuyirekura, cyangwa se bo ubwabo baraza gufata icyemezo gikomeye cyane y'iyi ntwaro yaguzwe muri Ukraine yaguranwe na drone za babayaga ko bashobora kuyitwikiraho kugira ngo ijye mu biganza by'inyeshamba. Birasa nkaho ko ari page ikomeye cyane, page irimo ubuhanga budasanzwe mu ntambara nk'iyi, irimo icyo tuvuga ko ari imbaraga za gisirikare n'amayeri adasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nateye icyumvirizo gikomeye cyane indani muri Frds ngo nkuremo amakuru y'impamvu nyamukuru batari gushaka gusohoka Nyabyondo, ko ahubwo ko bashaka kwitangirizamo ibindi bitero bishobora kugaba amashami mu bindi byerekezo. Umwe mu basirikare ba Frds uri muri iyi zone itukura y'imirwano asa nk'uyikomanga mu gatuza agira ati buretse ibingibi turaza gukora n'ibindi, ntabwo Nyabyondo twapfa kwiyerekuza gutya gusa, kubera ko naho twavuga ko ari ibihaha by'intambara turi kurwanira ku mwanzi, ntabwo twapfa kurekuza gutya Nyabyondo, kubera ko kurekuza Nyabyondo twaba duhaye inzira ifunguye cyane umwanzi wacu, kandi aho kugira ngo tumuhe inzira ifunguye yo kutirimbura, ahubwo twebwe twakirimbura mbere. Bivuze ko Nyabyondo abasirikare muri kwandisiyo Frds barayiryama mu mpaka. Ahangaha turi ni muri Kivu Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ntabwo ari byo gusa, nagerageje gutera icyumvirizo umwe mu barwanyi ba AFC M23 arambwira ati witinda cyane kuri Nyabyondo. Nyabyondo abayirimo nonaha natwe twatuyimazemo iminsi, twese turaziranye kuko tuyiziranyeho cyane, ahubwo ni ukwitonda cyane. Ubu barwanyi ba Wazalendo bagerageje kwinjira muri Nyabyondo mbere ya saa sita, biyongeramo ari benshi, ariko imirwano yari ikomeye cyane yatumye ibintu byongera kuba bibi cyane, kubera ko ibintu byakorewe muri Nyabyondo no mu nkengero zayo bisobanura ku muntu uyihagazemo aka kanya. Nyabyondo iyi ngiyi ibirometero irimo uvuye Masisi santere ahangaha ni ibirometero bike. Rero umusada wose w'abasirikare bava ahangaha bashobora gutabara mu gihe haba habaye ukwiyongera kw'izo za Wazalendo zikomeza kwisuka muri Nyabyondo. Kandi ubu reka mvuge ko uko byagenda kose ibice biyikikije umwanzi arakomeza kugotererwamo uko biraza kugenda kose. Birasa nkaho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Gusa andi makuru nakuye ku ruhande avuga ko kugeza muri aya masaha y'isa saba ibintu byaba bikirimo urujijo mu ntambara, mu gihe amasasu yakomeje kuvugwa ko yateje iyimurwa rikomeye cyane ry'abaturage, kubera ko bari batangiye kubona ko ibitero byari byatangiye kuba. Birashoboka ko aya makuru yaragendanye na ya PS yavanwe muri Bogotana, cya kimodoka kirasa kure cyane, tuvuga ko kirenze, kubera ko gifite ubushobozi bwo gukwepa za radari bivurwa ko zigenzurwa na M23. Iyi ni intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo ibintu bidasanzwe kandi bigaragaza ko intambara iri kwinjiramo ubunararibonye bw'intwaro ziremereye cyane gusumba ibindi bihe byose. Izina article zikomeza gusohoka ku mutekano na politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Ariko kandi gato umwe mu basirikare ba AFC M23 yandiye akara arambwira ati ntugire ikibazo namba icyari cyo cyose, umwanzi ibyo agambiriye gukora turabizi, ariko mu byo agambiriye gukora hari ibintu bitatu adashobora gukora. Ni uburyo bwo kugenzura ibice bya Masisi yifuza, ahubwo uburyo bwiza bwo gukomeza kumukwedura bituma arushaho kugaragaza ubwambure bwe, natwe tukamubonera ku gihe. Ayo ni amagambo ya Isaneri ubwoba, ambwira ko ibintu bya M23 byamaze gutega nk'umutego igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyo cyakomeje kugwamo kitabizi ko inyeshyamba zari zamaze gucura umugambi mwiza kandi umugambi ukomeye cyane. Birashoboka ko izari page zikomeye kandi poje zikomeje kujya ku karubanda zirimo amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane. Gusa ku rundi ruhande ikikwereka ko page imwe ku yindi igenda ifunga indi ikifungura. Ubu tuvugana
bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigendanye n'uko bashobora gushinjwa gutakaza ibirindiro by'ingenzi bari bamaze kugeramo bari kurebesha amaso yabo rubaya. Ubu batangiye kugira ubwoba bw'uko bashobora kuza gufatwa nk'abagambanyi, batangiye kumanuka amaboko yabo bishira mu biganza bya AFC M23. Birashoboka ko iyo ari imwe muri paji ikomeye cyane igaragaza ko intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangiye kwinjiramo izindi paji zikomeye cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande reka nkubwire ko drone za Bujumbura na Kinshasa zongeye guteza ibyago bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko mu gice cy'imisozi miremire muri Irundu. Amakuru y'ingenzi arerekana neza ko ibitero bya drone zagabwe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagize ingaruka zikomeye cyane. Izi ni zimwe muri paje ziremereye zikomeza kuzamura ku mirongo ikomeye cyane y'urugamba, zigaragaza ko urugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeza rwose kwifungura mu nguni zose zitandukanye cyane. Ariko kandi indi paje ikomeye cyane ndashaka kugira ngo buri wese ajye asobanukirwa, nababwiye drone za babayaga z'abanya Ukraine zimenyerewe mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni drone ubusanzwe Ukraine yari isanzwe ikoresha mu buhinzi, ariko izi drone zihindurirwa uburyo kugira ngo zifashe Ukraine mu ntambara. Ukraine rero yatangiye kubona isoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa Perezida Frds Chilombo. Izi drone ziri mu ntambara na M23. Reka nkubwire byinshi kuri zo. Mu gihe cy'imirwano ikaze, AFC M23 na coalition FRDC, buri ruhande ubu kuba rwakoresha drone ntabwo bikiri bitangaza, kubera ko n'ikoranabuhanga ry'intambara ya none riri kwerekeza ahangaha. M23 nayisiba namba kugaragaza ko intege nke za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kujugunya ibisasu mu baturage bakoresheje izi drone. Ariko kandi reka nkubwire gato uraza gusobanukirwa n'icyo drone za babayaga zivuze. Amakuru avuga neza ko iki yari kigambiriwe mu bitero byakozwe na M23 kwari ugutwika radari zitanga sinyari mu buryo bwo guhagurutsa ndetse no gukomeza kuzigenzura mu gihe zigabye ibitero cyangwa mu bindi bintu bikorwa n'igitero cyashobotse gisangane. M23 yari yamaze kumenya ububiko bw'intwaro ziremereye cyane bwiganjemo drone zitari zisanzwe ku rugamba za babayaga. Ariko kandi mwibutsa gukora subscribe ndetse na comment kugira tuze tubana 5 kuri 5 nguri. Asante sana.